Khokhovula umuntu owaziwayo onosizo empini zamasiko kungabe ikulashwa kungabe izinkinga zasemakhaya izimanga ziyenzeka nemfundiso ngendaba zikamoya hlangana nami ngaso sonke isikhathi Emalahleni FM ngoLwesibili 8 kuya ku9 o'clock kuningi ozokuthola lapho. Ngiyabonga. Khokhovula Gundabaloyi Emalahleni FM will not be held liable for third-party opinions during interviews, social media comments, or other formats played. Right, imzuzu kuyavele abamashumi amabili nantathathele ngaphambi kokubumbane ke ihora lesingakina ihora leshagalolunye njengoba beshilo ukuthi sinaye ke uKhokhovula oyinyanga yesintu sizokhuluma ke namhlanje sibheka indaba zothando nokusetshenziswa komuthi nokukhuliswa kwezinduku nazo zonke nje izinto ke ezithinta ucansi sekhona ke endlini zokusakaza yena ke inyanga yesintu Khokhovula Khokhovula sithathe leli thuba sikubingelele sikwamukele ohlelweni ivintage muthi nyanga yesintu sicela ubingelele ke umlaleli ekhaya. Ngiyabonga Nkosi yami nabalaleli ngiphinde ngibonge futhi leli thuba lokuphinde ngikhulume futhi nabantu ngimthanda nonke emakhaya. Sibonga kakhulu Khokhovula mhlawumbe ke singamkhumbuza ucompanion abalaleli abakhona abalaleli ukuthi ke bangafona babe ingxenye yohlelo bangathumela imiqhafazo kungaba ke WhatsApp note kungabe WhatsApp message SMS bashaya nocingo njalo ku 071 175 1528. Khokhovula asingene ke kulehlo kwesicanga indlela esimangaliso sizobheka namhlanje ke uthando kungabe kukhona nothando olwakhiwa ngemithi. Lukhona kakhulu njengomuntu ophila ngakho asebenze ngakho abantu babuye bangibone bafune usizo kukho esithi consultation ngesilungu lento isuka kudala ekupheleni kokhokho nabogogo ya kunezinto eziningi esingafanisa ngazo empilweni zabantu abaphila kudala. Alright, wayisuka umkhulu ahambe aye eGoli kusathwa iwenela makusunguka imine lezo Carltonville oDurban Deep abo Pexburg zikhona ezinye o Mandriff kusakhiwa iGoli ahambe unyaka wonke ayomthola ugogo lokho enjalo umkhulu naye lokho enjalo kwakuboshwana kodwa lokho kwakwenziwa ngesivumelwano kungazunywana njenganamhlanje ngoba phela namhlanje sokushintsha kwaba ngenye indlela engafani. Ngezokala Khokhovula ukhuluma la indaba enkulu ukuthi kwakuboshwana and kwakuvumelana obaba nababevumelana ukuthi ke aboshwe lesifazana umfazi nendoda ababehlala abakhulume ngomlomo. Ngambe njoba uhamba isikhathi singaka nabelungu bengadedelani phela umlungu wayekufuna la sonke isikhathi enganandaba nefamily yakho kwakuyileso sikhathi sizolunga ngempela umsebenzi lawo awusubona ukuchitheka komuzi nendoda nayo icabanga ngokufana mayizophuma kokusebenza obaba kakhulu ngalezo sikhathi bese ukuhlala phansi kuthi hayi uyabona into ongithembisayo ukuthi ngiyokuthola unjalo ulokusaziphethe kahle uyisho ngomlomo sokungaba khona into esingakwenza sidlulele esintwini kube khona okuyisibopho esingavuni wena esingavuni mina esizoma mhlambe sinembandela nemigomo thizeni ekuthini uma omunye eweqile lo mthetho kuzoba nenye into evelayo noma ikulimala noma isayini elungisekayo noma engalungiseki emzimbeni womuntu. Nokezwakala Khokhovula asibhekeke la ububi bokwenza leyo nto ke asesithi ke nangoba basekhaya umbophile umama imuphi umngozi ubuza ke nokubopha abantu besifazane ukuthi ke babheke wena kuphela njengomuntu onolwazi lezo zinto ngiyangajabulela kuphela ukuthi sefikile umuntu wa consult abanginika imali wathi bopha yabona imibuzo esibuza nayo inzima kakhulu ngoba ngeke ngabuka ukuthi umuntu wanamhlanje iqiniso liyamshodela umuntu wanamhlanje izinto eziningi uyazifuna uyabopha la ajike ayobona ngale ehambe efuna ukubopha njalo lokho ebophile angabe esaba nomsebenzi wa lokho akubophe ngapha leyo nto leyo injengombulalazwe uyayithi mayifika umuntu sihlale phansi sikhulume kakhulu bese ngibuka ukuthi inhlonzo zakho ziyini zohamba ubopha abantwana babantu ngomona nje ngegrid udlula ubopha lo yakho wena uyathanda yini maye ngakubopha kunento ebizwa ngokuthi ulunyoka umuntu ma owesilisa mangabopha owesifazane
noma wesilisa eboshiwe ma elala nalo olale nayo ongekho kulesivumelano nalesibopho uyalimaza uvela ngezinye izinto khona abantu abanezifo aba understand ukuthi ama gonorrhea a drop abanye ba understand ukuthi ngosifilis nezifo nje zocansi ezijwayelekile kodwa ezidlulele kanti leyo nto imphumela yokuqushwa lento izolimaza ngaphi limaze ngapha omunye uthola ukuthi wesifazana ayimlimazi yena nje labahambe batholelana nabo uyaqeda ye kukaningi bese kusiba nenye ngeke ngayiyenza ngaze ngayojika komunye umuzi equnu le enye inkosi ngeyimbiza igama layo ithi yangixosha kwakungama comrades enanda lapha eNewtown babethe bona hayi sifuna ukuqushwa manje ngithi mina ngiyahlola izinto ngiyabona phambili ngabona ukuthi lo owesifazana usela lo wesilisa makuhamba kuyiwa kuma conference ngale unabanye naye ahlangana nabo ngokucansi babethi ngesilungu ukuchitha angazi noma babethi bufebe ngapha igama eliqondileyo for lokho melimela ngasezulwini yes yalwe ngathi inhlamba manje ngiyahlala ngilidinga kodwa nizolibiza kanjani now but ayisituphe ohamba phambili nongiqinelayo ngwesifazana kodwa ngicuphe ngase ngibuthi lo muntu phela kakhulu ukuthi lento iyenzeka ngithi hayi bafethu hambani uyofuna inja kuyikucupha ibulldog uyafika ulimasturbate uyabulidlalisa ngapha phambili ma ulidlalisa ngapha phambili angathi lenza ucansi kuyakhukhumala la ngaphambili khukhumala kube ngathi libhola ngixolisa ungene emadevini Khokhovula ubani ke lo olenza imasturbation ibulldog owesifazana owesilisa yimi okay bona kwabo bangilethela inja noma bayithengile into engizobe ngizenza lapho ziphambene no SPCA angangithola uSPCA vele uyangiphosela ngale kulabo doda la ngaphakathi emaseleni ungayi ishaya indlwabo kanjalo nalo elinye igaba ngosobalaleli babazomfundisa next time ngikhuluma ngenye language iyakhukhumala la kumphambili wayo dotolozini khukhumala ngesikhathi ikhukhumelela phana uthatha isibhamu uyayizuma pho ushaya ikhanda laphana mayi ifala phana uzosika le nto ekhukhumeleyo leyana usike njalo awuhlinzi nje uthini usika igaqwa lelana mawulivula linento ezimhlophe ezinjengabo condensed milk abathelwe ngamanzi njenge sperm kanjalo ngicabanga kube kuyisi sperm senjalo sa suthatha inyama zakhona lana uyihlinza uyiwomisa uyineke yiyo egaya ihlanganise nomuthi abantu bakhona subacaba ngayo kunye bakuphuza nokuphuza abantu bagangile mabefuna into zabo so into eyenzekayo laphana kuyikucupha mangabe omunye angavele ayo hlangana nomunye ngaphandle kwalo omunye itotolozi siyahloniphisa itotolozi leyana lowesilisa iyakhukhumala ngaphakathi njengalokho anadukwenza inja isifungiso lesa mayisefuna ukubuya ngapha ngaphandle seqedela akasabuyi kwasengathi lo ubelethe umntwana nto umntwana vele ubelethelwe esibhedlela ikhanda likhulu leliya so masinjalo yikho uzokuthiwa abantu banamatheleni yes lento yayenzeka enanda eNewtown ngomunye unyaka ukumbuso wayebusa ngalesikhathi wathi uzongixosha la eMzansi kwaku 96 kuwinwa iAfrica Cup of Nations kusukela laphana anzange ngaphinda ngayiyenza ngize ngayiyenza lento ngizama ukutest ukuthi angeke kwenzeke ukuthi angisakwazi yini ukuyenza egoli lo muntu ube la kuthiwa ngamalayisha bahamba ngama quantum bethola impahla enkulu ngamathela amakhulu bale koZimbabwe eMozambique ma eyale umfazi usale ganga ngapha wasengicela ukuthi hayi ngathi ngiyasolanyana akusenze nyana nalo umfazi wayiqina kuqina bona besifazana sayenza wafonelwa ke sokuthi hawu napha sebebambene sebenamatheleni lo wangalethekweni ukuza avuleke kabe kufuna kubuye lo nongosilisa makubambene wesifazana lo ipartner yakhe kumele ifike izofika ivule umese achamele kodwa kusokuchamela kuphela bese sifaka muthi thizene ngeke ngokuchaze ngegama nami iformula yabo bese bephuza laba sekuyehla sephuma lwa so babambana nje up until if ingaqhamuki lo vela kwenye indawo ofuna beingxenye yalento so kuyafa oyi1 angafa lanti yehle yaphuma mhlawumbe ke njengenyanga noma njengabalaphi bendabuko kungani izinihambe isigaba eside kanje izinto ke because lento lengiyibuka njengento ezobulala umphakathi yebo bafika ngathi bazofuna usizo but at the end of the day ibulala umphakathi kungani nivumela ukuthi niyenze into ngiyabonga umbuzo onjalo uyabona ngisakhula ngizofanisa ngangikhipha nemithi kukhona undoda ababethi ngikhole nchawu ke nabo Sinki Van Wyk ababengama haste ngangikhipha imithi
waphuma ePretoria Max Prison waphuma amagede awu5 namhlanje singakufakaza lokho waphuma amagede awu5 ethatha okhiyevula ngabe nginenyoni lotwa nguPauli thatha imqhubele evula kwaze kwaxoshwa abantu imisebenzi ngoba ngangisakhula ngangizenza lezo zinto kodwa ngase ngibuka ukuthi 1 kuzoxoshwa amaphoyisa kuxoshwa detective basemsebenzini basebenza wena kumele ubotshwe vele ngoba uyenzile lento ngangisablowa ama trumpets ukuthi hey awukacabanga ukomdala mawungene ubizo linamandla adlula umzimba kodwa namhlanje kunabantu embaxoshayo umuntu ezengento enjalo right ngiyasho ukuthi ngangikwenzile lokho lapha eNewtown omunye president owayebusa ngalesikhathi wathi uzongixosha la ezweni ngayiyekela kodwa manje ngithe ngiapproachwa ngulo ngathi hayi vele lwana swafa ngathi hayi asekho lo mongameli ngathi hayi ithi ngenze ukutest ukuthi lento isekhona kodwa senze show ukuthi kungafi umuntu ndoda mawumenyezwa gijima ufike lapha ngoba akubulawa umuntu kuboniswana nje amandla ukuthi wona akhona yes no ngiyezwa kahle mhlambe khona umbuzo nawo ngasekhaya uyazolalele esihleli naye ke ukhokhovula sikhuluma ngazo ke indaba ke sithinta ke uthando sithinta umuthi sithinta ke zocansi njalo njalo ungaqhubeka ke usithinte ku number le 0711751528 khona ukuthize mhlambe ke ongathanda ukuthi ke ukhokhovula inyanga yesintu ngikuza ukuthi uyinyanga but at the same time isangoma so kuyahlangana lo 1 mina angizange ngathwasiswa umuntu alright ma uthwasile ngithi you are a junior kimi uzohlala uyiyona junior ngoba ngiyabaza ukugobela babethwasisa abantu bayawagodla amanye amandla amanye bayawatemperisha umuntu azama ukucuya laphana nalaphana uyabona so ma ufunde ngokukamoya akuna umuntu onomona nani uhamba nje usahambile so ngiye ngaphiwa ulwazi lo muthi engutholayo mhlambe ngamaphupho ngiformulate nami ngisenza nje ama researches wami njoba benza abelungu ubungoma bese buza ngokubona izinto ngoba mawubonela abantu izinto yibo phela ubungoma lobo ngumoya so mina ngiyangithi ngingumuntu kamoya mina wengoma he of the drums he othi mangabe ukukhala ingoma impilo yakhe iyashukuma yenza okunye okungasiko komhlaba no kuyezwakala Khokhovula sikhuluma ngazo ke ezocansi mhlawumbe ke ibupho bunye ubungozi ke ngiyezwa kuyakhulu ukuthi ke le mithi le nto eniyenza ikakhulu ilimaza abanye abantu besilisa because wesifazane uba uqanda aqhubeka ispread njalo kwabanye abantu besilisa but yena ke in long run imlimaza ke wesifazane uyabona ngizoqala la bese ngiphendula lo mbuzo loyo khona lokhu kucuphana nakho kuyindlela yethu yesintu ogogo babehlonipha babecuphana nje bazi ukuthi ngeke kube nomuntu ozo yeqa leso sivumelwano kodwa namhlanje angiboni kuyikuhlakanipha indaba zokucuphana ngoba uzocupha umuntu ujike wena ucupha umuntu ungabi naqiniso lento isingcindezi usuyi apartheid empilweni yomuntu so bese ngiphinda konje umbuzo wakho ukuthi ukhuluma ngani ukuthi awesifazane uba uqande naqhubeke but uyaspread kulabantu besilisa ibona abalimala baba nezifo onje sibona ukuthi zifana no gonorrhea njalo njalo but yena ulimala kanjani wesifazane in the long run lokho kuthiwa ulunyoka kumlimaza ekugcineni uyabe seqedile abantu angangena ukufaka isifo othi ma uya esibhedlela asizisho ukuthi sisifo socansi ngokwesilungu esikwaziyo kodwa si actor njengaso bese singathi siyakokhensa kube ngathi ucansi oluqhwalileyo so ileyo ngozi isuka kuwe wena ocuphela umuntu miyekele man kathi mayena evele ekuthanda uzozigcina yena uyabona lento isinjengokumreba nsuku zonke lo muntu udlenguleka nsuku zonke ngoba usebanjwa yilezi zinto yena engazimiselanga ukuba kule mpilo kodwa nasi into engiyangithi mina iba ngcono kulezi impilo zothando kunezinto esizwa ukuthi intando kunabo manda ngaphakathi kunesivoko sothando kune intando ngeqhimlili kunabo delunina kunabo mathithibala kuya ngokuthi umuntu yini angayithandanga empilweni umuthi can build a character kodwa bese ngithi qaphelani yazini imithe yeqondile ngoba uzoshaya umuntu ngomathithibala wena wamthandela ukuthi yilo umuntu nje ona sense of humor uhlale ehleka nje ajoke akhulume lezo zinto lezo uyabona lezo zinto uhleke
Zeko Khokhovula lababhedayo. Yeah. Bafika bakunikeza lo mathithibala. Umuntu usehlale pho ubheka phansi ukhuluma once in 3 hours. Sekubhona suqala ukuyodinga omunye. Yeah, that's true. So ngiyangithi mina kungcono izinto ezifana nabozwana mina ukuthi lo muntu lona akuzwe akulalele. Kodwa bese ngithi mdlise phela nawe usuzidlisa nelalelane. Zona zikhona. Yes. Right, kukhona Nkosi yami ukuthi abantu badlisane. Sikhuluma ngendaba zothando la, sikhuluma ngomuthi, wenzani umuthi othandweni. Uthando luhlukile nocansi, ucansi lulodwa. Uthando ucansi luyinto ebusisa, uthando luvele lukhona. Okay. Kanjani na? Kunomuntu ongahlangana nomuntu ngokucansi ngoba efuna ukugculisa imizwa yakhe nje ebhedayo ehalayo enomona. Yeah. Great. Kunomuntu owenza ucansi ngoba lusuka othandweni. Abelungu bathi they are making love, which means that's the cause of the love. It's an entertainer to the love. Yeah. So now nalapho amadoda nabesifazana baphumele eshashalazini bakhulume ngeenkinga abanazo ngokucansi ezidinga umuthi. True. Omunye itotolozi incane. Yeah. Yayikhuliswa vele itotolozi bebesebenzisa isihlahla ezinyotwa imijomoni, ezinye imveba, eziningi isihlahla zakhona. Okunye kube kumila nje kube njengobanana, abanye bafika donsa itotolozi le alinganise bese kuba nemithi ayidlayo ukubhotshozwe lapha kuphume amanzi thizeni kulesithelo salesihlahla abese siyohlanganiselwa kanjalo. Kunale wrong. Okay. Ma isihlahla sikhula ngalento yakho iyakhulu ungakhohle ukuthi besiyisiphi uyothandela umlenze. Manje lapho wena awuse uyena umuntu opheleleyo ngoba usukhubazekile. Uyithatha apha imbongolo zo girlfriend namahashi. Uyayibona ukuthi lento leyo masibeka endabeni yothando isirong. Kanti futhi bese usiba nokuncane kunokulingene okungangomntwana. Leyo ndaba leyo ikhona. Azizwe lo muntu wakho engasagculisekile uyakuthanda isithombo sakho yikuma kwakho. Kodwa mase kufika ekuthinini phela lwenziwe ucansi ngoba lukhona vele ngeke siluvike. Lubalekile futhi othandweni. Wena awusafinyeleli lapha. Lento iwalimazile amadoda amaningi. Kuke kwaduma Nkosi yami le ndaba yokuthi abafowethu laba ama Nigeria baphethe ngempela into ethi mayengenile ungenile. Hayi basangana laba sebesiba ngogogo manje umama labo sisi basangana bagcwala igoli lonke bedinga lama Nigeria akhona kwaze kwaba nenzondo ma ungumlocali ma uhlangana nomNigeria naye khuluma my brother money uthi hayi dodo umuntu lo babasithathela intombi kanti kwakuduma leyo nto ukuthi usize unjani ukhona lapha ulungile. So leyo nto leyo iyasho ukuthi usize wona lo ubalulekile. Ngaloko ke iba nolwazi lokuthi ma uwenza lo size awuzukudlulela futhi awuzukuba mncane kakhulu. Bese sithi thina usize wakho usesenjalo sikhuluma ngesitho sakho sangasese nomsebenzi waso siyimpilo. Omunye ngathi sikhuluma into ejulile noma ephambene nama community standards. No, this is a community standard because it is a life. Kuyi community standard le nesidingo sempilo ngoba kuyimpilo. Right. Omunye abese siba no size baba omngako odlula wona wama Nigeria. Yes. Kodwa ke mayese ngena sokwenziwa lolo cansi lolo luduma luyababa. Ngisho nawo amanzi anayi testinyana sasithi amanzi is testless. Kodwa mina ngizwe mawuphuza amanzi ebhowl ubuye uphuza amanzi lawa ayedamu la treatiwe ubuye uphuza esidakeni laphana. Ahluka kunala ngathi anento nje enganambitheki. Kunjalo nocansi lukhona olunganambitekiyo. Yes. Ezakala Khokhovula sobuya ngala sibuye nama solution ukuthi ke kulezi inkinga kuyona yonke lento because sifuna ukubhekana nokuthi ke kungani abantu baze bahambe ke kubantu ke besintu ukuthi bafune ke ukuvisa abantu babo ukukhuluma yonke uhlobo lemithi intando ini amaqhimlili njalo amlimaza kanjani ndike lokho ke mase sefuna ebuye ezodinga ke isolution kunina njengenyanga zesintu ngibasiza kanjani. Ngikhulume ngalo sesibuka. Uyabona lapha kunzima kusami. Sewubhalisa. Mina ukhethe ukusakaza. Sanibonani baba. Ngiyakwakhela Khokhovula umelaphi womdabu inyanga isangoma.
yabona khetha kunzima la kulezo thanda lezothanda kukhulunywa Emalahleni FM COVID-19 load shedding nokubotshwa kwabanye ingoma selapha balibumbane ke ihora lesishagalolunye sesilanga semaphethelweni ke enkulumeni yethu naye ke uKhokhovula sibhekani ke sibheka indaba zothando sibheka indaba ezithinta ke imithi othandweni sibheke ke nezo zonke izinto ezithinta ke ucansi njalo njalo khona umqhafazo uthe wangena la Khokhovula uthi ke thokoza mkhulu uthi ke ngicela ukubuza ukuthi ke sisuswa ngane isichitho ngoba ke ngiyalunywa umzimba wonke. Siphendula khona la. Yes, nguba njengamanje xa sizoqhama nama solution sedlisiwe umuntu esilisa khishwa kanjani idliso umuntu wesifazane ukushiwe manje ukuthi ke angabe amanye amadoda azothandana nawo abopheke noma ke awafake izinto esagonorrhea nalokho kulashwa kanjani sesikhuluma ngama solution ke manje ezinkingeni umzansi obhekene nazo. Yebo mlaleli emakhaya sonkeni njalo silomndeni lo. Nangu umlaleli ebuza ngiyalunywa umzimba wonke kodwa lesichitho sisuswa ngani abanye uyagcine esephila naso impilo yakhe yonke ngoba engamthola umuntu onendlela yokusikhipha ngenxa yami izichitho ezilumayo zikaningi kunesembabazani kunesotwayi kunesamazeze lento zenkukhu babe kushaya ngesifaniso kodwa. So umuntu okulaphayo kumele azi ukuthi njengoba ulunywa nje sisona siphi ngoba esinye nesinye silashwa ngendlela yaso kodwa konke lokho kukhona ngisho nazo lezo mbabazani mase sikulapha abasikhande ngaso siyasebenzisa omunye sisuka sisesikhumbeni kuphela omunye sisemanzini omzimba negazi so kufanele ugeze ngentele ezintambe ezinye ezilumayo ubuye uphuzo okunye ngaphakathi ukuze kuyosibulala nangaphakathi ukuze singathuli uthi usahleli nasi siyavela. Nokezakala Khokhovula ngasibhekeke la Khokhovula asiphinde sibakhumbuze sibanxenxe futhi ke ama company noma abalaleli ukuthi bangaba ingxenye yale discussion esinayo njengamanje ku 071 175 1528 mosabu kusho igama lakho ungaba nje anonymous ufoneke ubu anonymous usende nje umqhafazo noma usende ke voice note konke siyakwemukela sizokudlala la uKhokhovula uyokwazi ukuthi akuphenduleke ngale ndlela asibheke lana ke Khokhovula sebedlisiwe kamadliso abantu besilisa njalo lihamba nidliso lihambe likubulale njengomuntu wesilisa. Le ndaba ikanjena isisiya ngokuthi lo muntu okunikeze leyo ntando leyo nalelo dliso unolwazi olungakanani. Abantu abanalwazi manje bahamba bethwasisana mawugula uthiwa unedlozi uthwasiswe ufundisa into eziyihalf uyokwenza abantu into eziyihalf nezi wrong bese kuvela lezo zigula. Uyabona umuntu uyadliswa aqale ethanda kakhulu engezwa nama ifamily simthothi hey lapha phela ngathi kubi lapha angayivumi leyo ndaba leyo umbone nango segula segogobele sangathi likhehla thize noma isalokozanyana awuyakhwehlela esibhedlela babambambe ngitsho na TB uyadleka amaphaphu uyafa uyabe edliswe izinto ezihlala emaphashini bese zisenza angazi bayibiza lento infection ngesilungu iqala iyenza into enhle bese igcina ngokumgulisa abaningi siyabazi awugulele lapha intombi nogulele emfazini waze wafa wayevele seyenza konke nje mangathwa jump ubuza how high uyayibona lento lenjalo kodwa ke izinto ezinjalo siyasusa kodwa khona ezingasuseki khumbula ukuthi kunento okuthiwa beyond repair lento isidamagile ukuthi awusakwazi wena ukulunga ngitsho noJehova mangaza la angakhohle ukuthi wayedale kanjani so ngeke silindele imlingo kumprofeti nenyanga enjalo kodwa umuntu ma eyiletha nje into yakhe isaphili senesikhathi ngiyasusa lokhu uthando lube ngolwa ngempela kodwa okunye futhi phela nani madoda namakhosazana niyazidalela ukudliswa wena usuyile sinqadu lesi wrestling wena nama ukhuluma phezulu wena alufakwa lobuya nosamende ulwa manje ukhathela manje uyazidalela ukudliswa so abantu kufuna umuntu uyiqoqe ube ngumuntu wangempela mana kuthengwa ngemali kodwa wona umuthi ngokususa isichitho ukhona umuntu okususile kanti mina ngokusikhanda ngiyazi kodwa ukuthi mina ngihlelekile nje angifuni ngihamba ngikhanda into ezingasile uphazamisa uyabona ngikhulile manje sengingasikhanda kukhona umuntu ofika khanda isichitho sokuphazamisa abantu bezihlaleli uyenzelani lento lapha abafana abanamakhosikazi thola lo umuntu uyabona or uma ungena
nawe wena uyindoda nathi amadoda siyaganga manje mina angithi ngiyangazi ngaziwa ngamakhosikazi kulubizo lolo ngamadlozi afuna lokho umuzi wakogogo akomkhuluza umama wakobani bani uzothi wena wana unalutho udlimbuya ngotshani usuku uyothatha abantwana babantu uthi ezisithembo into oyibhekile kuyolala kuphela entambama naleli totolo zelincane uyayibona ukuthi leyo nto leyo kuyikulimaza abanye abantu impilo zabo yes mhlambe kungani abalaphi bendabuko babeke namakhosikazi angaphezulu koyedwa ingosti yabo majority njengabalaphi bendabuko mkhulu bana more than one wife kwenziwa yini ngiyazi ukuthi ogogo njalo njalo but nje ungachazela umuntu umlaleli manje ngolimo oluqondile kungani because vele sithinda zona ezothanda kakhulu ngiyayithanda lo mbuzo wakho bakufundisile nobuhlakani kukabili kukathathu okokuqala kulubizo wangenwa ngabantu ababevele benjalo khumbula umhlaba nomunkulunkulu udala ngitsho naseBhayibhelini babehamba ngezithembo ngitsho nabo Abraham nabo bani ngokweBhayibheli nabo khokho bethu kodwa imvamisa manje ubizo soluba kancane abanye kuyikonakala uthola ukuthi amakhosikazi wakho ngabantu ababuya bezolashwa la wafika walashwa agcine sengunkosikazi wakho ayivumi le navela akekho ofika lapha bazolashwa agcine mhlambe sengigumula ingubo gumula umkhulu wena ukhumula uJesu ayivumi le so leyo iyikonakala bese kusiba nale elubizo bese kuba nale eyikubonela omnyathi hayi okhokhovula ngeke babe namakhosikazi angifuni ukudlulwa mina nami ngiba nabo uyayibona lento njalo ya kodwa ke lento idinga ibe ngokudalwa ingabi ngokuzenzela nangomona wocansi ngezwakala Khokhovula kwenziwa yini ke Khokhovula ukuthi ke amakhosikazi ethu mezozohlola noma nizowelapha njengabalaphi bendabuko nigcina senibathatha ke baba amakhelibeni niyakwazi ukuvukwa inkanuko ngeclient elisuke lizodinga usizo but ubone selifanele libe umngakho njengenyanga ngiqeda ukusho leyo nto leyo kuyikonakala nenkanuko nobudlwenguli if ngingayibeka ngaleyo ndlela ngibekile mina ngathi amakhosikazi wami akekho noyedwa engimthathe ezofuna usizo abami sihlangana nje njengawe wahlangana nentombi yakho mhlawumbe uqala esikoleni noma usumdala njalo lo muntu lo ungumntanakho 100% uyayibona lento ungumntanakho idlozi kumele likuhlelele likuchanele kodwa alingakuchaneli lize likuchanele phakathi ekhaya lapha lelo dlozi lonakele lento leyo iyasilimaza nesithunzi mhlambe njengabalaphi bendabuko yini ngenzayo ukulisana ke nalabo balaphi bendabuko abakwenzayo okuphambene because ngicina senipendwa ngopendo kodwa ndanifana mina ngedwa engikwenzayo ngingazama ukuthi umuntu njengoba ngithole nje lamathuba okukhuluma emaredweni sengibe khona emaredweni amaningi nendaweni eziningi ngiyangikhulume ngako ngingesabi ngoba mina ngiyangithi mangikhuluma ngento embi bese ngisho ngithi hayi ngithi madoda siphatha umuthi mawuzwa ngathi ngunyathela ikhonzi thatha imithi yakho ugadle kodwa uzethembe ngoba hey angeke ulibone elidlalayo uzocabanga ukuthi uJesu udlulile lapha kuMoses into engiyangisho ukuthi kuyadingeka abantu babonisane ngento eziphilayo akusibo bonke abazinyanga akusibo bonke abangababholofeti abanye ngumuntu obanjwe indlala waseba netalent lokulingisa njengoba ubona abantu bayalingisa ku TV omnye akhale ngempela inyembezi sezigcwala ikopi uthi uyakhala kanti uyalingisa lapha so bakhona abangabalingise kwelaphela mayesalingisa bese kuvuka le nto ayiyo ithi wena hayi lo mfazi wakho ngamthatha neskill so lapha sisebenza ngeskill ezibolile sifuna ukuthi sakhe abantu mayelande ukuthi ngizomnika wena ubaleke ekhaya wena khehla nyakubuyisela mina baleka wena kwakho lapha nabuye ibuye lentombi yakho nyakubuyisela ndotambo bheka abantwana ngiyakwenza khona lo abanye mbabuyisela zazozombonga mayise discover ukuthi ngambuyisela athi kodwa impilo lapha ekhaya lindoda ahlala ekhaya lapha ngeke uqede umhlaba abaningi laba bantu lo Khokhovula inyanga ezithembayo ungakhuluma naye ku 0711751528 asizwe la Khokhovula sizibathini emakhaya
All right, ithulike angazi ke ukuthi ke okay sizoyiqondisa nje into zethu zizolunga sizodokotela sizoba ke izona lento esikudinga isikhathi ke sithi imizuzuke hayibeke isithupha shayela vundla ke ihora lesingakina shayela vundla ihora lesishaka lolunye sesobuntetela ukhokhovula sizwela. All right, I don't know but ke sizoluka sithinta nje ngeke sihlule izinto zabelungu Khokhovula khona uthimlile kwangakhala imshini yakho hayi izoluka hayi izothe okay asibambela la usebenza ubona kunjani isiphilile baba njani. Yes, Colin Mukhani makule ngiphethe uKhokhovula khona umbuzo nomuphawula ukunakho. Colin. Yeah, sicela unyuse ivoice siyakuzwa but sikuzwela kude. Sicela unyuse yeah no sekungconywana. Okay, uzobamba kanjalo noma uzofuna ukulalela efonini? Oh, right. Oh, okay. All right. Okay, siyangena ke Khokhovula. All right, asenze kanje. Usemoyeni sawubona kunjani? Usemoyeni sawubona? Siphile kanjani baba? Yes, nangi Khokhovula ukuthini ukuphala kwakho? Yes, ngiyakuzwa. Oh yes, no, sikuzwile Colin, sikuzwile. Right, okay. Asenze kanje. Khokhovula uColin ukhala ngokuthi ke mayilele ebusuku amazenke ayaqhuma. Kwenziwa yini lokho? Mayithandaza every time mayithandaza kuqhuma amazenke njalo. Mhlawumbe khona ongamphendula ngakho. Abavakashi basebusuku into ezinjalo zivame ukwenzeka ebusuku kodwa kwabanye ziyenzeka nasemini mangabe abavakashi bakho sebenenkani kuyiloko uyawuzwe abantu bekhala ngokuthi kunesilwane ngihlaselwe isilwane umuntu ungusosayensi yiko umuntu wadala otikoloshi wadala imikhovu so kunemoya abayithumelayo ngesilungu bathi ama dark entities dark forces lezo zinto yizo eziyabe zifikile ziyenza umsebenzi wayo ukuba khona nje kwazo kuphambana nokuphila komuntu yiko abanyozo ukuthi sihogela umoya omubi ayaka seyaphila ngasengenwa ikugula omunye ugcine esangene kodwa lezo zinto ziyabe ziphazamisa isimo sakho sokuphila komuntu unesilwane omunye abanye abaningi abanento ezinjalo mayevuka omnye wavuka mhlawumbe usechamile ngathi ubelele nomuntu esifaza noma ngathi benjani lezo zinto zisuka zikhona into ezithunyelwa ngabantu ababi noma sithi abathakathi zijike zibe yiloko yazithatha ama format zen bese sisebenza ngawo. Uyakwazi ukulungisa lenkinga Khokhovula? Ngilwa kakhulu nomthakathi even angagqiba into ekhaya ngiyayikhipha bese ngidila naye azafi. No kezwakala so hamba ngasegcineni ke sikhipheke inamba zakho Khokhovula. All right, usemoyeni sawubona kunjani? Usemoyeni sawubona? All right, angazi kwenzeke njani. Isikhathi ke sithi imizuzuke ishaka lolunye ngaphambi kokuthi ke yeah so likuqisa nje kungekudala kuhlelo. All right, asibheke ke neminye imikhafazo ethi yangena ngayiqopha amazo. All right, asenze kanje. Mhlambe ube nomuntu wesilisa bese 3 months uyahamba uyakushiya mhlambe nje wena wathola umuntu wesilisa uyahamba 3 months and into nibangayo mhlambe ningabanga ukuthi ugcoke njani nibange ukuthi wayubeka ikomitshi la bese kusuka umsindo omkhulu umuntu njalo sekahambile akasaphinda buye kuwe njalo futhi uthola umunye sekuze kuba yi4 years yonke lokho kwenzeka into efanayo ngisacela ukubuza ukuthi kubangelwa yini lokho. Right, ngenxa
Alright, sibonge kakhulu. Ngenxa yesikhathi Khokhovula uzwile umbuzo, ngicela siubambe sigoqe nje sibheke yonke ukuze sigoqe ngenxa yesikhathi. Asibheke ke nomunye ke othe waphefumula ukuthi ke uthini na ke emasakazweni ngaqhubeka ufone ku 0711751528 naye Khokhovula benyanga yesintu. Ikakhulukazi angizwanike nelanga. Okay. Mina usemoyeni sabona kunjani? Siyaphila njani ma? Alright, uzokwenza njalo masibongele. Thank you. Alright. Sibheke ke nangala izinto zami kangazi defuna ithanda ukungiphazamisa. Alright. Usemoyeni sabona? Siphilele njani baba? Uspamandla, yes. Yes, Market. Mm. No, sikuzwile eMageba uzokuphendula uKhokhovula. Thank you. Alright, uMageba ke. Mhlawumbe siphendule uMageba, siphendule ke naye ke anonymous omunye ke umambe khala ngenamba njalo but nale voice note sisibhanqa naye. Ake ngiqale ngale nkosazana ekhuluma ngabantu abangena uthandweni basheshe baphume. Kuningi kakhulu lokho bahlupheke ngakho abantu besifazane. Yes. Imvamisa mangibuka ekumhloleleni umuntu ngibheka ngicheck ukuthi unani. Omunye uyathola ukuthi intombazana ingenwe kakhulu ngamadlozi akuba abantu besilisa. Yes sir. Mase kufika lo owesilisa liyama liyanto imenze abe indoda. Uthola ukuthi kwayena unenkani engasukumi phansi and amadoda akwazi ukuyimela leyo nkani kodwa akazazi akazibona ukuthi yena unenkani ngoba unjengomuntu osuke possessed kodwa engaboni yena uyabona. Omunye uthola ukuthi akanayo inkani still uyintombazana nje nothando ezibekile kodwa lo azizwe enencindeze emsinda lo ngoba phela mayedila naye spiritually indoda le. So lento isuka idinga ukuthi thina nje abantu bakamoya sisebenze sihlalise umoya wentombazana entombazaneni. Laba abangogogo abesilisa abahleli kuye bazi ukuthi bona bangamadlozi nje abezi empilweni yabantu what we call the working life and the actual life of the metaphysic earth. Bakwazi ukuthi bangamadlozi kuphelela lapho intombazana kumele ibe nendoda. Kuyavunyiswa yiko nginesho la eWitbank igcwele eminye imithi kuthiwa ovuma idlozi ovuma abalanda indaba yizivumelwano phakathi komuntu nedlozi ngeke ngathinta indaba yedlozi ngaloko okudlulele bese sibuka omunye unesichitho permanent ukhula naso sithathe kuma wakho esahlula ukuthi akwazi ukuhlala ubabuka abantu ababa nenkinga njena akabi yedwa family lento yakho yebisingathi yashiyelwana ngathi ya inherit kungumoya thizeni odinga uKhokhovula. Ngezokala Khokhovula mhlawumbe kasizwe la. Angithanda uzisho igama kodwa ngikhona khona lapho simanje. Ngicela ukubuza ukuthi mangabe wena ulunywa ezifika kakhulukazi ilanga malishisa vele nje ulunywa umzimba wonke nje ungatholisisi ukuthi kwenzakalani. Ngicela isolution la. Ikakhulukazi angizwaniki nela. Ngathi le ndaba yokulunywa ngathi abantu abaningi bayalunywa mhlawumbe le ndaba yokulunywa ilungiswa kanjani sesigoqa nje isichitho njengalona othulunywa ma angazi ukushisa lento iyabe ngaphakathi kuye ngesikhathi efomanyana bese ibuyizo zondlalela ngaphandle bese idala ukulunywa iyona kahle vele idalwe kanjalo ukuthi ithuna ukuthi ibe ngaphakathi kuye bese iyamluma kunomunye umbuzo obubuziwe asikhumbule futhi lo omunye bebuzile phakathi nendawo ngoba bengiqala ukuphendula lo mama ne sihamba sikukhumbula kodwa ngenxa yesikhathi sebengakwazi ukuthi ama-answer bawathole direct kuwe Khokhovula asasishiya ke inamba zocingo siphinde sibakhumbuze ukuthi utholakala njalo inamba zami zocingo 073 037 3093 ngizoyiphinda nje ngingasheshi
073 073 037 037 3093 3093 bese ngicina ngenamba yami eshiphe kakhulu nomntwana nje angayibamba number yes 063 063 811 811 78 78 Khokhovula Gundabaloyi ku Facebook, Khokhovula Traditional Healer ku YouTube. Ngiyakhuluma kakhulu nabantu ngayo yonke imfundiso. Umuthi nomuntu, idlozi nomuntu, inyanga isangoma umprofeti nomuntu. Qaphela ngikwazi sokuyikho nokungekho. Yazwakala Khokhovula Gundabaloyi nangesonto elilandelayo sobe sinawo ngesikhathi esifanayo sithokoze gogo. Okumhlophe kuhle kodwa.